Omuzano gw'omupiira gw'ebigyere hagati ya tiimu ya Airforce erikurita na Motorized Infantry gwahwa Airforce eri kugusinga ha gooro 2-1 aha Chai Makenke. Moya basingire Empaka emirundi 3 bekuratanise nibo babanza kuteeba kurabira omuzano gwangu Patson Dennis omushicweka ky'okubanza bitko bahinduka aba Airforce nabo bayongeramu amaani barikuteeba gooro 2 ezabasya ha businguzi kandi ezateerwa Dema Boniface na Felix Odima owateeba harikuburayo edakiika 4 omuzano kuhendera. Zobu twane tugwetagite nka timu ya Airforce okweja kandi tukumangu ntizana na defending champions abamoya bakitwire omwaka ogukwire Fort Potro bwamanyise ekintu kihango ahantandikwa y'orugendo ekitorekyerire kituufu tewali wini mbi twetuli basanyufu okuba nti tuwangudde kubanga timu gye tuwangudde beba defending champion ab'ekikopo kino kumala ndowooza emyaka 2. Timu ezindi zazaana ab'enkambi ya Katano basinga Ahmad Brigade aha gooro 3-1 aha Chai Ntare omumizaano y'abakazi y'okubaka. Timu y'enkambi y'okubanza yasinga ba Cantonment Barracks kuruga Jinja na gooro 7-2. Mountain Brigade Division ya Kasese basinga timu y'enkambi ya Kashatu kuruga Moroto gooro 4-9 hari 3-9. Baba General Headquarters kuruga Bombo nabo bagutura ab'enkambi ya Kana gooro 6-6 hari 12. Rero Military Police yasinga ba CMI gooro 4-8 hari 3-1. Obuwanguzi bwe tufunye obusoose tubukoleredde olw'ensonga nti twatandikira dda kuva wala okusinziira nti competition ezasookawo tiimu zaali ntono kati kitegeeza nti saawa eno groups zewezewezeeko tulina okutandika n'amaani. Emizaano egyetandikire nyemwebazyo n'eyokuheza sabiiti 2 erikuhinda kandi neija kuhendera aha 2-14 by'okwezi oku. Ndorwamu Edwin ahabwa Agacencwire.